الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih tiranan, Alhamdulillah, yarinay sab kita niyo karihilan waktu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin subay na to, mamumus in ginhawaran na to, serta amuin ini hasupaya ando kailo in amal ibadat na to, amoy in matayma sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Dahil ha mga pag-anib sin pag-agama, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Hashr, ayat ang tagwalo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Panawag-tawag ha mga sila bariman. Panawag-tawag ha mga sila nangangako bariman. Panawag-tawag ha mga sila nagdaraawa bariman. Doon hay ni biyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabuga kamu patuhan Rabbul Alamin. Inang kamu taming singgin hawabaran niyo, dahin ha Tuhan Rabbul Alamin sin katan kadurugalan niya. Amin kalilisuan niya. At ini subay kita niyo nag-ayad dahin ha waktu pa waktu, at supaya rin makuhilain ang malibadat na to, di halaman sing gumini, karena naamuanin, subay pagbulok binasahan na to, akabuhi na to, karena amo yan in hika lapas kato tanyo ring hakabinsanaan, amuan in mahinang sabab, ikarawat na to sin kasanangan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena alang sitnukan na to na Rabbul Alamin, wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Subay niya rungdungan marayaw, in ginhawabaran niya, bang siya mag-ibadat patuhan, amin subay sumampay pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakarayawan, in pag-ibadat niya patuhan Rabbul Alamin. At iniyayari pagkitabuhi, subay tahiya hatul marayaw, pia aamo in katantan pag ibadat na to patuhan Rabbul Alamin, karena inyan katan amoy in mabatok na to. Amoy kahampitan na to, singkatan karayawan, bang in hinang na to di nagmarayaw pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bialikan na isa, wattaqullah. Na kabuga tod kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. At hinang tod kamu sin paghali doon ha parkala pag-ibadat, amuin subay sadya siya harap patuhan tunggal, isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panauhid patuhan Rabbul Alamin, sarta iban ka-ikhlas sin tungod pa pagtunay sin amal harap patuhan Rabbul Alamin. In pagyanong ka-ikhlas, amin tupot, isa-isa sin Allah ta'ala intukbalan mo sin pag-ibadat mo. Di siya manjari makakwa ding ha, ini likosan sin biyayta ding halam sin Quran iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah khabirun bima ta'malun. In Allah ta'ala benar-benar tuud pandikal siya jumaka
sin kakahinang sin ipon niya. At iniyaway roon makatapok sin hinang atawalong ta biya sa pantun in kitayaon nagihinang subay tahatihon marayaw in katan sin hinang natuki kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asawab yan, humali kita wiya sin amin kita nato siya. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabihat to subay in mukarna sin tiap-tiap hambuok ini ipon amuin nagtataat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Asabab yan, dahil ha mga pagpatumtum kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labay ring ha ayat ini, in agikato taniyo, irtanim khamsan qabla khamsin. Agawan niyo in 5 parkala, hari pa dumatong kaniyo in 5 parkala. In 5 parkala ini, sumampay hadya pa manusia, dumatong hadya pa manusia. Na hari pa sumampay in 5 yaon, agaw na to na in 5. Karena imparkala katan, naglalawan-lawan, mga kataw tayo manghuran, piya na sinagi, hangkan na impag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, di yan makakuha dahil halikusan simpiang daakan sin Allah Ta'ala iban simpiang langan niya. Imtisalo ang amirilla, wajsin nabunawahi. Doon na kitahan maglibot-libot. Di kita makakuha din doon. Nah, doon ay nilaw niya on time pag yanong 5 ini. Akawan niyo in 5, hari para matungkan niyo in 5. Biyeta doon haon, syababaka qabla haramik. Akawan niyo in ini kapakong bata niyo, himinang simpiang daakan sin Allah Ta'ala sarta patudyuhon niyo roon haamuin piang daakan niya labay ring haraak niya. Amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaon na to, kabakong bata na to, ingkatan ibadat karena ingkita niyo maglama. Ingkita niyo maglaas. Sampay rumatong doon in kalian pag iyanon. Na hari pa rumatong in kalian, subay puspuson na to, hakabakong bata na to, in pag-ibadat na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Wa sihhataka qabla sakamik. Akaon na to, doon hayan, in kalasig na to. Hari parumatong kato in kalamma. Dapat kita malasig, subay mo kon hipaglasig-lasig di hadunya, in kalasig na to. Doon kita maglasig-lasig ha, ini pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa na tuod. Yari haamu in bulan mulya, naka taimbabaw ring hakatan bulan, in ibadat doon halaw niya, siwo da ibadat adlaw iban ibadat doon, amin wayroon na lang tamakaliw. Halka pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna, inyan tiunggal sin Allah Ta'ala siya in magjaga, haipon niya, sin amal sin ipon, iban singkatan kakukunahan sin ipon niya roon hawak tuyan. Siya in magdirihil sin kalasig, siya rin magdirihil sin kalamma. Ang sabab yan, yari kita halaw man simbulan ini, na subay na to, kaya kanal marayaw daran in ini pangayo kanya, ya Allah dihili ako kalasig, hasupaya mataod in amoy in matakam ako kapag ibadat ko pa Tuhan Rabbul Alamin. Harap maun kay mo ya Allah. Nabihat, nasata pangayon kanya magpatilibon dahing haamoy in ini kalamma hasupaya naway bugto sin amal ibadat sin hambuk-pambuk ding katutan niyo. Amo yan to mga kataw tayo manghuran, haagam Islam. Inhi kato niya, long niya, inhi ka, amo na. Rina ka, kabla pakri. Amuin pagdaya mo, diha, lauman sing gumi ini,
Agaon mo yaon, doon hayaon hari para matungkay mo in kamiskin. Biyarin in pag-agaw sin alta doon. Agaw in alta, atawa in pagdaya, doon haamin may nang mo ipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon siya in alta pangusibahan. Bukon siya in alta amoy in tilo madtumari. Karena inyan jajagahan kato. Sin Tuhan na to Rabbul Alamin sarta aun aturan singkatan dilan kau alta pajagahan kay mo. In alta sumud kay mo iwan sing kumuha. Artinya in alta dunhan lumabay siya rin nga halal iwan sin haram. Amin subay siya bangkaw mag iniusaha subay siya labay ring haram. Ay ring halal. Bukun siya ring haram. Di manjari in haram pakayon sin bariman. Doon hayan. Hati niya, jagahan mo in alta sumud noon kay mo, subay siya labay day nga halal. Na, hari parumatong kay mo in kamiskin, hasupaya in barakat sin alta day nga Allah ta'ala yaon halawman mo, na di siya makuhila. Sin, amin, lang ta, kaharam sin amin alta yaon. Biya din in alta, panganalta, kaya tau tamarayaw biyan, di maharam, ay kau na. Maluhay maharam in alta, labay ring hahalal, doon halawman mo, bang muri tokbalan sin jakat, parsukuan sin miskin yaon halawman mo. Nabihan yan. Nasabab yan, wiyajib in pagjakat, amo na in jakat pa amin walo sinip. Nasuway mo ini hiyahati marayaw, tiap-tiap dumatong in pagjajakat sin alta mo, dahil hawak to kasud maun kay mo miyabot siyang katahon, suway yadto lang ta makanaog dahil doon halawman mo, karena bangyan di hitukbal in parsukwan si miskin doon, iwan si mga sila barhajat, labi-labi na in biyeta doon sinipwal ulong niya, na doon hayan, saroon doon maharam ingkatan alta halawman. Bihan yan. Nasabi ito, hangkan niya ito jakatan, hasupaya masutsi siya, hasupaya malano siya, mangkaw mamimi pagkaon, sumod in, kakaon palawang simbaran mo halal. Naman sa upama, in alta yaon ba't ka na wala piyag jakatan, ipangaon kaon mo, biyada kaw sing kimaon haram. Bihan yan, mga katawtay manghuran, haagama Islam, na hasawa biyad to, subay yadto iya ayaran sing kita niyo daing hawak to pawakto, in pakaradyaan niya to, karena impagdya na to, yan, ibadat na to po Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat na to. Sabab yaon in paghisab na to, sing ginawaran na to. Pagdya na to, sing ginawaran na to, iban yaon ingkatan siyabot doon, ittaqullah, amuin hinang kamutaming, singgin hawabaran namo nato. Iminang kita niyo taming singgin hawabaran nato, daing hakarugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing habunsi sin Allah subhanahu wa ta'ala kaipon niya. Amuin sumulang hapyang dakan niya. Bihag to adto mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na, amo yan to hati niya, iniakaunta impagdaya, paharap unta noon papag-ibadat, at inapakayon papag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumuno lang niya, firaqaka kabla syuhulik. Akawa in kahayang mo, hari parumatong kay mo in kasasaw. Amin tumao din hinang mo, sasaw kaw, na agaon mo in kahayang doon hapag ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na habiyasin jaman ini. Biyasin mga timpo na kaunayad to in kakahinang si mga kamatauran dahil nga mga bangsa ta ini na bang maabot in bulan Ramadan in yan lang tatunggalon nila in pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, di sila mag-ini lang ta mig dahing habay nila, dihan amurin panahon nila, dahing habay nila pa masjid.
day nga masjid pabay. Hawak tusin hangkabulan biha. At inya puspuson nila yung kaagay nila, maglawag sing kabuhianan nila, bihan halawm sin hangko tag isa bulan. Tiap-tiap bulan yaon, tiyatawaan nila in suko sin bulan Ramadan. Doon hayan mga katawtay manguran, hakam Islam. Na hari palong nga rumatong in kasasaw, kataod sin hinang, na araw na to in kahayang. Sin amoin hayang in pikilan, hayang in udyot pamaranan, na amoy adto in subay, daw ta tutog, labi-labi na hajaman na to, bihayaon ini. Wa hayataka kabla mautik. Ini araon mo in kabuhi mo, hari parumatong kay mo in kamatay. Sabab bang di matong na in kamatay, miyugto na in katantan. Nahawak to sing kabuhi mo, yung pakaw naghibal, madtumari, iwan sin amoy in kataw kasi mo, pasal sin iniluag sin waktu mo, rihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, na pakayon niyaon hapag ibadat patuhan Rabbul Alamin. Labi-labin hawak to ini, bang kita kumawa, lang ta ini pangadjian, deng Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya din siya, sumud palaw man sin Ramadan, na lando to biya makaibog ing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena malayo pa in waktu, piyang hinduaan na sin ini kita, ya Allah, paabuta kami simbulan Ramadan. Papagbaka kami iwan simbulan Ramadan. Mahita sa babyaon doon haunin bal kala-kalaan, amal amuyin sa lagbo-lagbo tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya. Amat to mga ini katawtay manghuran, haagama Islam. Na araon na to in kabuhi na to hari parumatong in kamatay. Na amo yan in pagyanon doon inilaw niya agawa in 5 parkala harot di parumatong in 5 parkala. Agawa roon haon in ini kabakong bata at ini kakulasog simpamaranan himinang simpag-ibadat patungan Rabbul Alamin. Hari parumatong doon haonin kalian. Sabab bang intaulian na bukon sa dyan naglian lang talimang maimpamaranan sambil sinak kalibang pikilan doon ha nagbing na pauno. Yarjiuna ila ardalil umur. Nagbing na madto pa amin ka ini kabata-bata bihan inakal. Dapat magpikilan na bata-bata, intaulian, bihan. Iminang na sinhidang amoy hindi na tumup kaniya. Awak to yan to. Na, amoy yan to, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Uwos doon haon in ini kalasig, hari parumatong in kalamma, naman to akaun day sabihan. Damik yan in pagdaya. Doon akaun, paamuin mahinang siya mapakay hipag-ibadat patuan Rabbul Alamin. Iwan sin amuin kahayang hari parumatong in kasasaw, iwan sin kabuhi hari parumatong in kalamma. Na amoy atuin subay tiyataw na tuha ini bigi jantong na to dahil hawak to pawakto. Asupaya ando kailo di yato malupas mahinang yato puunan sa lago-lago batukon na to dito haadlaw gana-gana. Labi duba, biyay doon ini, riwayat din kan Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, lan tazula qadamu abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba' an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an ilmihi madza amila bih. Laung dun haon sin Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, hambok din ang mga sahabat kakasihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya di makatikang insikisin anak kapu Adam, haadlaw gana-gana bang ubos na in paghisab
di niya hikatikang paunahan karna manaw pamaksud amoy insungon niya sa kaino maasubo siya sin upat parkala. Upat parkala inhi asubo kato taniyo. Kaisa niya an umrihi fima afna. Amin pangumulan dihil kato sin Allah Ta'ala halaw man sing gumi ini bang biya din pagpakay mo sin pangumulan mo. Uno yaon, biya kay hadya ka pangumulan, doon han haway kapus pa iddahan niya. Sining kita niyo, tiuntutan sin Allah Ta'ala hasara niya, hangkan kita piya panjari supaya kita makapag-ibadat harap kaniya. Nauno yung pangasubo. Hawak to sin umul dihil kay mo sin Allah Ta'ala hakabuhi diha dunya ini. Nakapag-ibadat tara ka pa Allah Ta'ala, huulang ta nag-ibadat. Uno yung pag-ibadat mo yan, doon da kahapyang hindo sindaak niya, amin piyatarang sindaak niya, atawa nakagwa karayng harugaing. Kima kau pag-ibadat, doon ha ibadat, wayroon tanuran magtupa sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ini niya sukato. Di kita makatikang sinsi kita paunahan sa hingga, doon han maasubo kita sin pangumulanta. Bang ini biya din pagpakay tahayaon. Doon kahamin sabab hangkad kita piya panjari sin Allah Ta'ala, atawa roon ka kita hakabaya-bayaan ta. Doon kita hakatanaman ta. Mga kataw-tay manghuran, di kita makapagkatanaman, halawm sin katanaman dihil sin Allah Ta'ala wat malaingkan, suway kita mangayo doon kaniya taufir, mangayo kita sumukat kaniya, kita kaniya, amin maghula kita roon ha amin, paghuhulaan doon masannang amunain, tiya ka man niya katuin dunya ini, doon han supaya kita makapag hinang katanaman halawm niya, sa taing katanaman yaon habigi jantong na to in lokal yaon bukon kakal. Bukon siya tatap, mamaidda kita rin doon hayaon. Madto pahadalat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay mangura. Na, hikaruan niya, an syababihi fima abla. Uno, in karakong bata mo, di halaw man sing gumi ini. Inyan asubuhon kita niyo. Bang piyakay na to dakamaon papag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, atawa piyang musibaan in kalasig, subay na roon haon, haamoy in ini malaas na, ang patimuyo nag-ibadat, na in kabakong bata nag-ibadat, patuhan Rabbul Alamin sambil limaas, amuyan in daing mga rihilansin, Rasul sallallahu alaihi wasallam laung ta katinggihan dito haadlaw gana-gana. Amo na yung mga sila daing hakawakong bata sampay palimaas piya kay in pangumulan doon han iwan kabakong bata doon hapang ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In sumuno an malihi min aynat tasab wa fima anfaq. In hikatunya amin alta biyay kato subay siya lumabay ring hahalal, iwan numaog siya daing kato taniyo harap da isab pahalal. Bukon siya sumud daing ini halal, numaog daing kato harap paharam. Di inyan hipangasuburo yang kato taniusin Allahu Ta'ala. Asabiad to, beta doon, an malihi min aynat tasaba, wa fima anfaka. Sin alta niya, dahin di na iusaha, ring da kasya halal, pag ubos piya naog niya pahalal, atawa inyaon kata ni maog siya ring kay mo harap paharam. Ay ato ayaran na to, yung ginawaran na to. Nain kayo na po sad niya, ikaw pat, ipangasukato, an ilmihi mada amila bih. Sin ilmo,
Piag maingat mo ri hababaw sing gumiini. Panagnaan dia kita, sin Quran mahamulya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingatan niyo, wayron Tuhan, dugaing buat malaingkan, isa-isa sin Allah tunggal. Isa-isa niya, way hikaruan niya. Nah, sabab yato, in pakaradyaan, mapuas, sin ini kabuhi tayo ini, na inya to katanhi asubukato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in ilmu piyangadji ta, subay siya ilmu pag-agama. In mahal ka dahi nga katan, karena in hukuman niya wajib. Wajib in hukuman sin mag-ingat sin ilmu pag-agama. Tungod paparkala ilmu di hadun niya ini, ipanglag mo kabuhianan, inyan katan, ilmu long ta nakasud siya paparkala mo ba. Wala da piyang daakan, wala da piyang langan. Jiyari hadya kay mo himinang, hinang wala piyang daakan, wala doonhan piyang langan, wayroon parkala. Inyan dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya mabista amal mga katotay mangurat. Buat malaingkan bang mo siya iniingat sarta nangayo kau tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala karena niya. Sarta aun janji mo pa Allah ta'ala bang kau makaingat sin ilmu yaon. Pakayon mura. Mahinang sabab hikapag ibadat mo patuhan Rabbul Alamin na inyad tuhinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala hikarayaw kayo mo. Biha, iba ini bistahon kayo mo pag-ibadat habang mayan in amuin ini piyangadji mo yaon di makasulang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di makahinang makalanggal sara sin pag-aakama mo patuhan Rabbul Alamin. Amo yan, mga katawtay manguran, haakama Islam. Na, amo yan tuin, ini ilmu pagyanon, ilmu nafi'. Amuin ilmu magpumpaat kay mo, dahil di halaw man singgumi, labi luba na tuod haadlaw akhirat. Ang kanayin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatilibon ding haamuin ilmu di magmumpaat. Sampay inyan katantan napiya pa kay si mga salapus saleh, iban na si mga sila mabaya dumauhat sin kalagguan sin ibadat patuhan Rabbul Alamin in Rasulullah long niya Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan ko, na magpatilibon ako kay mo dangha ilmu amin di magmumpaat. Na amo yato in subay piya pa kay nato dangha waktu pa waktu, bang nato ini, napatutog hagin hawabaran nato in amin amal, nasabot doon ha amin piya nga diantay ni, na ang pagkitatutog hapag ibadat, doon haon mga katawtay manguran ha kama Islam, makasud kita niyo patumpukan sin amin biyeta sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahun ma lam tughshal kaba'ir wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Laung niyarunhaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in 5 waktu pagyanon sambahayang na iban sindeng ha Jumaat pa Jumaat in yaon makakiparat in halawman sin waktu haot sin waktu pa waktu yaon makakiparat sin ini dosa lang ta amuin dosa siwi-siwi bihan. Ayaw hadya nakahinang sin dosa rakula. Nasabot na to yan si limabay pangadyan. Amin di maka lang ta hinang sin dosa rakula. Bang dosa siwi-siwi da doonhan ma ini papasya sin amuin hautan sin waktu sin 5 waktu yaon, iwan hautan sin Jumaat, iwan Jumaat.
Amin way ikaw nakahinang dusa dakula. Hati niya, may tayad to sabab yaon kay mo impanganal, yaon doon ini long taat, ini pangikat mo, in Allahu Ta'ala, kikita mo siya mo siya kakitaan, in ikaw kikita niya, at sabab yan nagahali kaw, naghinang kaw taming sing ginawabaran mo, amin di kaw makahinang dusa, ayaw dusa rakula, misan dusa siwi-siwi, in ikaw nagtataming sing ginawabaran mo. Nasab yan, dahil ha, ini waktu lang ta, biyasin asaryaon, amo na ini 5 na kato in waktu. Sampay pa waktu magrib, wayroon na hinang mo pardusahan, ibadat sa lagu-laguin na hinang mo karna bang aun do sa sibi-sibi na kaunayan to, nakiparat na. Hati ni sin nakiparat, kaya tabunan na yan to, kapara. Kaya tabunan, natiabunan na sin Allah Ta'ala, rin napakuwaon bistahon, hatimbangan mo, pasal na hinang nakiparat, doon na yan, na inikaway na rusa-rusa mo. Dahil waktu pa waktu. Waktu sin magrib harap pa isa damikyan, yaunda kaw nagjaja kasing ginawabaran mo, di ka mabaya himinang dusa, hasupaya di makuhilain amal mo sin magrib, sampay pa waktu isa, yan doonhan katantan, na ikaw halawm ini kumilik sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta iban pagkugkuyag si mga malaikat mangayo kay mo kaampunan. Hati na pangayuan ka pa Allah ta'ala kaampunan sin mga malaikat sabab sin pag-ayad mo sing ginawabaran mo. Na, amo yan to. Na, yan hawpo-hawpo waktu, ray nga waktu pa waktu. Waktu sin asar, iban sin waktu magrib. Haot nila pila-pila kajam dayaon. Dahil waktu sin magrib pa isa yaon, di misan mabutang kajam akong long tao tawa hapaglikid sin ini waktu na inyan agad long ta haot niya mga hangkajam da ataw ri mabut. Bihad to yan. Na hawak to sin ini isa iban sin waktu fajar atau waktu subuh mahaba-habain waktu buat malainkan ikaw ang nagjajaga sing ginawabaran mo, di mo pirungon yung mata mo, kumulang na kaw pakukulangan mo, yaon in pag-istighfar, yaon in ini tahlil, yaon in pagzikir, in katananon pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ikaw halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil waktu pajar atau waktu subuh, pa waktu duhur, damikyan day sab, yaon kay mo yung pag-ayad, yaon doon yung pagzikir mo, yaon yung pagtasbih mo, yaon yung pagtahalil mo, hautan si mga waktu ini, ay ibadat sa lagu-lagu. Masya Allah, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pagtasbita, yung pagtahlil ta, yung pagtahmid ta. Ini katantan, hautan si mga waktu ini, na pa initubuan sin Allah Ta'ala insulga sin tiap-tiap maghinang kaniya kahoy. Dito patubuon sin Allah Ta'ala halawm sin sulga mo. Doon hayan amin kahoy. Bukon biya sin kahoy di hadunya. Amin bang aon doon maka harong man to pa kahoy at to akad di na mabaya mig. Pasal sin hamot sin kahoy dayaw para saan hamuton in amin hangin. Ini amiyo-amiyo ni ring ha kahoy yaon harap maun pataw tagdapukan niya. Masya Allah, di nahikasipat mga katawtay manghuran, haaka ma-Islam. Naamo yan. Napagubos, waktu rin ha waktu duhur paasat. Damikian bihad tura, iya ayaran ta. Biya din na bang mo kaayaran in waktu sin Jumaat harap pa Jumaat ang buok. Masya Allah, atin niya, tiap-tiap hangkap itu, kajagahan mo na yung ginawaran mo, yung paghali sing katantan, di mapatut hinangon doon hautan niya, mahinang natutuan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga waktu yaon. Sin wala nakaw, si mambahayang hautan niya, nagjaga sadya kaw sin, hasupaya kaw rin makahinang sing kasatuan patuan Rabbul Alamin, nahipo na kaw sin karayawan, pasal sin nakiparat na in mga pardusahan mo nakauna, iwan sin nakahuli. Doon na yan. Napagubos lang niya roon haon, ini hautan sin Ramadan, iwan Ramadan. Damikyan mahinang kiparat
inhautan sin waktu yaon, bangkaw nagaayad sing ginhawabaran mo rihiminang si mga dusarakula. Hang katahon, Masya Allah, inhautan yaon hinangon bistahon kay mo ibadat, higanap pamadto pa amin jadagahan sin Allah Ta'ala habiya sin waktu ini, Masya Allah, na balkalak-kalaan tutong basanday ng hatuhan na to Rabbul Alamin. At sabi to, ayaran na to tuod, in amin amal ibadat na to, hasupaya in ini yan katatan, mahampit na to dito haadlaw gana-gana. In ini katantan, hapagja katasin, nasabot tayo to katan, na misang kita abutan sin manahot. Hautan niya, in kita niyo halawang parihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyabay tadunan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Innal ladina qalu Rabbuna Allah, thumma istaqamu tatanajjalu alaihimul malaikati alla takafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Biyaita doon ay nisin mga sila. Ini, ayat lang ta nasabot tahayin doon. Hamanga sila nag-ayat. Sarta nagpaamo, nagpabuntol sin pag-ibadat nila patuhan Rabbul Alamin. Yaon kanila in pagjaga hising ginawabaran nila sintaming asupaya sila rin makahinang sa tulaat langgal sarap Allah subhanahu wa ta'ala na in mga sila nagpaamo, nagpabuntol sinhinang nila magnaog gaban im malaikat maon kanila magsinublihan magjaga kanila. At biyayta si mga malaikat doon na nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini in nagjajaga kaniyo di aksin Allah Ta'ala. Di halaw man sing kabuhi niyo halaw sin dunya sampai rito halaw sin adlaw akhirat. Kami ra in nagjajaga kaniyo dito. Magahatod sin kataan kasalamatan dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di halaw man sing gumi ini yaon yung panghinduaan nila. Amuin mangayo kaampunan, kato tanyo pa Allah Ta'ala, habang mayan in kita niyo, daing hamanga ummat sarayaw-rayaw sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo at to mga kataw tay manghuran, haagama Islam. Na, at sabab yan, bieta doon haon, amuin kita, nagpaamo sinhinang, naladina kalu Rabbuna Allah, tumastakamu, amin naghimungungan, intuhan namuin Allah. Pakubos, nagpaamo na sila sinhinang, nagpabuntol na sinhinang, doon hapiang hindo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, magnauggawan ng malaikat. Magsinublihan, magjaga kato tanyo. Bihan, pagubos in silaon ng hihindua. Wayroon litas yung panghinduaan nila. Sibu darum iban adlaw, nang hindua apa Allah ta'ala ramang kita niyo, ampunon sintuhan na to Rabbul Alamin. Na, bagobos lang niya ron haon, ingkatan sin susukat-sukatan na to, katan sin miumuhot na to, katan sin kababayaan na to, dito ha adlaw ka na, dunhan madawhat na to nakatanta. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, wayron puklas niya. Inyad tumaka na to katantan dito haadlaw ka na. Na amuyad to insubay kaugad na to. Kakuyakan na to. Yari kita niyo halaw mansin bulan mulya na mura-murahan papagbarakaton kato taniyo in wakto na to. Awiyayaon, miyabot na isabin wakto na sawabiyad to hubang bayad na ako kanyo katan. Hawak to ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.